In the new normal. Bayo puwing sabla, karing makiramdam, ing maya pa oras, kaya kayo babiyekungan, ketang COVID-19, ing mimingatangan, lalong-lalo na po karing kapampangan, dakal ng nituran, keng virus sa binatang, keta ng protokol sa nasunog tangan, retang anak tamo, kaya katalang tutukan, manatili tamo, ketang kalinisan, COVID-19, kaya katayang iwasan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, ing social distancing, kaya katamo yang gawan, kitang beso-beso, eta pagagawan, COVID-19, virus sa binatang, bansa na ning China, karinya menibatan, dakal no pong bansa, retang mengaturan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, itang COVID-19, masakit yang labanan, may man nakakit, sabihan kong tapatan, kita pong protokol, kaya katamo yang tukyan, makiramdam tamo, karing manungkulan, atin pang masakit, potang melagnat ko, mangukukang bagya, i-quarantine ka, keng kabilyan tamo, eko pa'y balisa, panetang mamaus, ketang mayupaya, COVID-19, virus sa dinatang, bansa na ning China, karinya menibatan, dakal no pong bansa, retang mengaturan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, manatili tamo, ketang kalinisan, manos tamong gamat, panetang magdilo, sulod yoreng Christmas, ampo pa rin pisil, keta ng protokol sa nasunod tangan, COVID-19, virus sa dinatang, bansa na ning China, karinya menibatan, dakal no pong bansa, retang mengaturan, pakisabing mayak, eko maging pasaway, dakal ng mituran, keng virus sa dinatang, eta ng protokol sa nasunod tangan, retang anak tamo, kaya katalang tutukan, manatili tamo, ketang kalinisan, COVID-19, kaya katayang iwasan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, ing social distancing, kaya katamo yang gawan, kitang beso-beso, eta pagagawan, COVID-19, virus sa dinatang, bansa na ning China, karinya menibatan, dakal no kung bansa, retang mengaturan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, kitang COVID-19, masakit yang labanan, may man nakakit, sabihan kong tapatan, kita pong protokol, kaya katayang tukyan, makiramdam kayo, karing manungkulan, atin pang masakit, potang melagnat ko, mangukukang bagya, i-quarantine ka, kay kabilyan tamo, eko pa'y balisa, panetang mamaus, ketang mayupaya, COVID-19, kaya katayang iwasan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, ing social distancing, kaya katamo yang gawan, kitang beso-beso, eta pagagawan, COVID-19, virus sa dinatang, bansa na ning China, karinya menibatan, dakal no pong bansa, retang mengaturan, pakisabing mayap, eko maging pasaway, In the new normal.